أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کے نعمتی اللتی زما آغا نعمتنا انعمت علیکم چما پتا سبان نکم نعمتنا کڑیو وانی او بیشک زچی ما فضلتکم ما پزیلت در کڑو تاسولا غروال می در کڑو تاسولا علی العالمین پٹول مخلوق باندے پٹول جہانو اللہ فضیلت در کڑو واتقوا یریگے یوما دا غورزنا لا تجزی چی بدلب ورنکڑی یا دپ بنکی نفس یو نفس عن نفس دبل نفسنا شیئا نسیس ولا يقبل قبول بنکڑیشی من هاددی نفسنا شفاعت سفارش ولا يؤخذ منها اواب نوستیشی ددی نفسنا عدل سبدلا سقیمت ولا هم ينصرون او نبد دی مدد کڑیشی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ أَوْ كَلِچْمُنْ نجات درکتا صلح من آل فرعون دا فرعونیاننا يسومونكم چرسول بیتا ستا سوء العذاب بد عذابنا يذبحونا چزبحك ولبي ابناكم زامن استاسو ويستحيون وجوندے ببری خودی نساءكم لریان استاسو زنان استاسو وفي ذلكم وبديكا كي بلاء امتحان من ربكم درفسا سنا عظيم بامتحان وإذ فرقنا وكلش من جداكو بكم البحر فتاسبان درياب فأنجيناكم من نجات دركتا ستا وأغرقنا ومن غرق لبوبوكي آل فرعون فرعونيان وأنتم تنظرون وتاس ورتكتل وإذ واعدناك لجمك وعد وعستا موسى عليه السلام 40 ليلة دسل يختشفو ثم اتخذتم العجل بياتاسوني سلسخي فعبادت سرا من بعده رسل موسى عليه السلام دتلونا وأنتم ظالمون أو تاسو ظالمان وي ثم عفونا بيامن بخنا وقلا عنكم تاسوتا من بعد ذلك رسل ددي كارنا لعلكم دديد پارا تشكرون چتاسو شکر ادا کے وَإِذْ آتَيْنَا وَكَرَجِ وَرْكَمُنْغَا موسى الكتاب موسى عليه السلام كتاب والفرقان وفرقان فرق راوستون کې د حق او د باطل لعلكم ددید پارا تهتدون جتاس په هدایت شي وَإِذْ قَالَ مُوسَى كَلَچِ موسى عليه السلام لقومه خپل قوم تا یا قومي قوم ذما انکم بشک تاسو چیه ظلمتم تاسو ظلم کړی دی انفسکم بخلو نفسونو باندې باتخاذکم العجل پنیسلو دسخی د عبادت تاسو فتوبو تاسو توبو باسی الى باریکم خپل معبود تا خپل رب تا فاقتلوا قتل کړی انفسکم نفسون خپل ذالکم خیر لکم دا بهتر دی ستاسو لپاره عند باریکم پنیز د معبود ستاسو فتاب علیکم غب مهربانیو کی پتا سبحانه انه بشک آغا هو التواب الرحیم اغا توبه قبلون کی رحیم ذات تے وَإِذْ قُلْتُمْ أَوْ كَلَچُوِ تَاسُو يَا مُوسَى يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَا مُهِسْ كَلِمَانْ نَرَوْلُو لَكَ پتا باندے حَتَّى تَرْدِي پوری نَرَ اللَّهَ چموئن وَاللَّا جَهْرَةً خْكَارًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بَسُنِ سَلَيْتَاسُ تَنْدَرْ يَا چغی یا بجلی کڑک وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَتَاسُ وَتَكَتَلْ
ثم بعثناكم بیا مونږ ژوند کړی تاسو من بعد موتکم رستو د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ وظللنا مونږ سور وکړو علیکم الغمام پتاسو باندې د وریځې وانزلنا من نازل عليكم المن والسلوى پتاسو باندې من او سلوى ترنجبین او مغزان کلو خره من طیباتی د پاکو سيزونو ما رزقناکم سچ مونږ درکړی تاسو ته وما ظلمونا دی ظلم نو کړی په مونږ باندې ولکن كانوا لیکن دی انفسهم فخلوا نفسهم باندې یظلمون چې دی ظلم کو